lokuba ngabela abantwana bakhe ifa lokuphila okuphakade. Ngibonga nokubona amakhosi aseNdlunkulu phambi kwenkosi yasePhakameni. Amakhosi phela ngobaba bethu nabafundisi basePhakameni. Sizovula inkonzo ngengoma ka-34. Wafika
ukuhlanganisa kwakho uJulayi omhle kangaka sengathi nathi ke singayiphatha kahle kuloJulayi mkhulu kakhulu. Ama-tourist ayefika ePhakameni ezobuka umgidi. Ngelinye ilanga kwafika inkosi yempi yamaJalimani uHitler. Wayesiyabuza mayibona umgidi wala ekhaya, wathi uphi Shem? Wathi ukhona. Wasekhanjwa kuyokhulekwa enkosini ilanga lase liyaphuma. Ithi inkosi yempi yamaJalimani, Shem wayithathaphi lento? Wathi mina ngihamba ngilwa wonke umhlaba, kuke kufe ihlobo zami ezinkulu kodwa ngaze ngikhale. Ngilo ngifikile ngibuka labo abantu bakho besina ngiyakhala. Ukuthi kanti inhloboni yento le wayithathaphi? Wayesethi umnikazi wento zonke, baba wathi lento yavela ezulwini. Wayesebuza ukuthi baba wakho wayifundile? Wathi cha. Wathi wena? Wathi mina ngino MA kwezemfundo, kade ngifundisa belungu eManzimtoti. Indlu yakwaShembe akuyona indle phansi ngestatus, ngoba ngisho babamkhulu wayengayile esikoleni kodwa amathikithi okubhabhadiswa wayewasayina yena zandla zakhe, ngoba wayefunda imfundo yale la siyakhona. Isibhunu wayesikhipha nangamakhala. Waprofithwa uNkabindu isikaMdolombo waseSikhothe. Wathi ngithi ngiyalala ngibona indoda, ubhazayiya lwendoda yasezulwini igqoka ikhongomani ilandelwa yinsizwa zifaka amadlokolo. Esefika ubaba wasezulwini wafikela eThekwini, kusayimizi yabantu. Inkosi yayiphethe eThekwini kwakuMbangayiya, inkosi yakwaMagwaza. Yona akhuluma nayo, wafika wathi Ndabezitha, uJehova uthi angimakhele umuzi, kodwa ngazi ukuthi indawo ngiyawuyithathaphi. Uthi indoda kulomuzi mase ngiwakhile kuthiwa iyongena ngopondo ukuvula amasango. Inkosikazi kuyoba ishumi losheleni ukuvula amasango ukungena kulomuzi. Intombi kuyoba osheni abawu7 nozuba. Wayesisuka lapho wakukhukhula washona eHomisi, wafika walinda emzini kaJani Tambuza. Wahlala insuku eziningi ukudla engakudli. Ngibabone nje abantu bebanga into engenamsebenzi. uShem ngehlula, wehlula indlala, wahlula amakhaza, wahlula yonke into. Emva kwaloko kwasekuqhamuka uGwacela, bathi khona indawo eseNanda manje banenkinga, bezwe abantu behlabelela emoyeni ebusuku. Ekuseni bathi vuka nathi sokhanyisa ngo9, beshe emoyeni. Ebusuku bahlabelele into abangayizwa. Kwasekuthiwa uzoyibona Shembe le ndawo. Wathi efika wayibona, wayise ethi abantu bonke abanikela utiki eyisithengwa. Kwasekubizwa intombi, hayi amantombazana. Ngikhuluma mina ngabantu abadliwe umuhlo, ngikhuluma mina ngeintombi ukuthi izona ezabizwa kwathiwa ziyophula intinga entanda. Indlu yokuqala yakhiwa ngeintingo, yayisiqanjwe igama kwathiwa kwamuntu yedwa.
wathi ethi uyalala phakathi kwezwe izulu duma lithi ngqingqingqi wathi wadida singene semkhosi wanyakaza umhlaba wabuyela phakathi endini waphuma wayizwa lemvungisho wayesethi bhala mntanami wayibhala phansi kwaku-anti wami dadwabo kababa ebhala ngepeni lomsizi wayesethi-ke lokhu bantu abami engikwenzayo njengoba kubhalwa kanje kubekwa amaphepha inkuvu amaphepha wathi uyeza uthisha oyosihlanganisa isihlabelelo yathi fika nje inkosi iwuka likaMahilela yayisihlanganisa isihlabelelo ingoma ke zayiqanjiwe ingoma yokuqala kwakuthiwa Nkosi sikelela ubaba esibili kuthiwa ngisize inkosi yami ngothando lobuntwana esithathu kuthiwa Nkosi busisa ubuNazaretha isine kuthiwa yiza namuhla esihlanu nina abathanda ukuphila esithupha sakubona ngingayihubha nje ngekhanda ngoba ngumfana waleli sonto engize ngiyofika kuNkosi yethu Simakade manje ke ubaba omkhulu waziqamba ingoma wagcina ku219 besilizwile we baba omkhulu sihlulwa ukwenza inguqu umhlaba uyaphenduka yayisiqamba u220 ingoma yesikhumbuzo ubhaliwe futhi ukuthi imisela ukuhlatshelelwa makuyisikhumbuzo kuphela yazi yafika ulimi lolo mawulalela kahle mawumuntu ozidigesta izinto olungesilo lwasemhlabeni yazi yafika leyo mina enkulu esabekayo zafika izithunywa zilande uthumekile kubhala isifundiswa sasezulwini sibhala lento ekuthiwa ngesilungu iphonetics umbhalo jikelele obhalwa odokotela kwesabeka yemuka inkosi amukho umuntu ongakhuluma leyo nto kwaphakade bengizelwe nanini ngiyakuba khona wayeseyacela umnikazi weinto zonke wathi vuso omunye ayindawo engifuna uyizwe kahle vuso omunye endlini yakho ahola abantu bakho umphathe umgcobe kodwa umnika inhliziyo efana neyakho phela ukubushembu unenhliziyo njengabantu ngaba sonke sonke ngendlela esikhishwa ngayo ngaba akekho sonta unenhliziyo njengeyami neyakho hawu ngaba khomntu leso nangu uNtundelo eceleni kwami wangena emsebenzini ehamba nabelungu isifundiswa uNdelo fakuthi ekhala inyembezi ithi amakholo angixoshile ngathi mina wima ngathenga ukudla enkantini ngathi asidle ngimkhombisa ukufundisa ukuthi umuntu omfundisi avumelekile ukuzonda umuntu ngambeka entendeni isandla wazizwe efudumele wazwabuyela kuGamalieli inkosi yasezulwini nikhona amakholwa ngenzeka phela ukuthi ngikhuluma nje awukho kodwa leli bandla leli lasephakameni lasezulwini lehlula izazi nezifundiswe izinkulu ezazithi ziyalijeka ingangokuthi inkosi la ngihlala esihlalweni base oza kwethu thina befundisa sesithengeleni isambrela khona wayesethengela isambrela kuthiwa lo ngoba unomoya ophansi uzosiphatha base behlulwa ukufunda incwadi ukuthi
uNkulunkulu abusisanga zonke izindlu, abusisa indlu kaAbraham. La kuthina abantu abamnyama uNkulunkulu wabusisa indlu kaNhliziyo. Ngesikhathi kubekwa inyanga yezulu nelanga bamiselwa abafundisi, kwamiswa elangeni umnqayi owafela emachunweni emhlumba owathi sengcwatshiwe, kwatholakala ukuthi ufe ekhale efuna ukungcwatshwa kuPhakameni. Sekumile impande yanqamula esifubeni sakhe, waya kumbiwa umfundisi uMadlala enonyaka nenyanga ezu-8 engcwatshiwe, wayongcwatshwa ePhakameni. Ngaphakathi uMzobe ngabe naye walanda ukuthi uyena wathuka inhlamba. Inkosi ilanga yathuma inyanga yezulu nomfo kaMkhondo uSolomon uMdluli, umvangeli wethu, yathi hamba umlando uMzobe mne wethu ninomdluli. Umzobe ma ifika inkosi inyanga yezulu ithi igama lami kuthiwa ngikulande, wavela wakhombisa ukuthi lento yayivela ingeyona yakhe. Wavela wathi inja mayilunguza emanzini iphethe ithambo, iyayibona enye inja ilidedele ijahe leli, yacunuka inyanga yezulu lokukhuluma, yathi kumdlula sami sibiza ngezinja lomuntu. Yabuyela emva yafika itshela inkosi ukuthi lo ukhulume kanje. Yayisithi miyekeni uyofela ehlathini, wafela khona ngempela. Ey'ntweni zonke-ke eManazetha anokugada ukuthi maniwa ningaweli emazinyweni ezithazini. Anolingisa unkosikazi, yabona unkosikazi ma ela amabele, amakhoba aphuma eceleni kodwa amabele awela phambi komenzi wawo. Nathi asogada ukuthi uma sifiqwa ukufa kusifice silanga phakathi kulo muzi, ngoba lo muzi lo sonke silotshwe kuwo, abakholwa nabangakholwa. Khona indoda yakaNdlovu esisebenza nayo lapha eDunlop, ithi le ndoda ubaba wafe umanukelana kodwa manje ukhuluma into ebhedayo, uthi angiyomnikelela ngebhusha kaShembe. Awu ngithi mina uthi hambe umnikelela ngebhusha, uthi yena ngoba wena umfundisi wamaZiyoni ugqoka isigqoko sokuka, yindaba angakhombe kuwena. Uthi yena akazi lento yamcasula. Kusenjalo kwaqhamuka omunye wakaMakhazi wayesanda kushonelwa unkosikazi wakhe. Uthi hey, umkami uthi angomthengela ihawu lakaShembe, ngimnikelela u14. Yini yona u14? Ngithi mina ngwazi u14. Ngithi mina abelungu lento bayibona kuqala ngesikhathi bakhe ihostela la kwaMashu, bakhe izindlu ngala komgwaqo, bathi ko14 mawufike lo mkakho usuka ngale empohlweni uyawela uze ngala ku14. Ayibonga Nkosi yasePhawu.
Mawuqhubeka nayithi woza wena othandwayo namhlanje ngingo wakho. Ngiyababongela abantu abakhetha inkosi babhabhathiswa. Ithi inkosi mayithuma umfundisi ungubani ethi ahamba yoshumayela ezweni lasemabovweni. Ufike uJehova umkhombisa imfihlo ubona bonke amantombane namabhokisi emathangeni. Ubuyele emuva ufike uthi baba ngibona isimanga lapha ngibona amantombane onke namabhokisi emathangeni. Uthi ngubani kanti uyingane? Uthi lo poison odliwa yiwona amantombane uyishaya ingane phela ihlale la emathangeni. Ukuba wena wahlelwa ngoba uthi iyabizwa ukudla ngabe ukhona uyokuhlela umuntu kanti bezoba ngangoMandela. Uyokuhlela umuntu kanti uhlela umuntu ozoba uShembe. Singabi nalo ifeli nje emhlabeni. Ayikho into enkulu njengale emhlabeni. Ungalahamba izulu liqede wakwababona apha abantu abasonta behlezi phansi. Kwagcina ngoJesu John 6:10. Ake nifundeni bafundi. John 6 ivesi le-10. uJesu wahlalisa abantu kanje. Kusho ukuthi ke obvious uShembe uJesu. Amen. uJesu wathi bahlaliseni abantu. wakhona utshani obuningi kuleyo ndawo. Kwakukhona utshani obuningi kuleyo ndawo. Abantu bahlala phansi. Uma kwabo kwakuyizinkulungwane. Babe ngaka beyigidi ngeenkulungwane. Uma kwabo kwakuyinkulungwane.
ayibonge inkosi yasekhaya. uShembe akacicili njengempandla endini uvele ngena into ayibeke as is ukuthi nje yingaka abantu bemlandi into engiyibona eGoli ngeke ngavakashela eGoli into engiyibona eGoli eSandanezo amanazetha makuyisabatha khona kugcwala yonke imigwaqo bathi ngithi ngiyahlabelela esontweni ngathola ukuthi abanye izizwe eziningi ezihlukene ngase ngibabhidisa nje njengothisha ngoba ngibona ukuthi akuzolunga phela wase kulunga ayibonga inkosi yasekhaya lento ungabosaba ngayo ngoba mawunganamahloni ngoShembe nayo yoba namahloni ngawo wovele nje uphumela obala kancede umhlophe ukuthi mina ngumuntu wasekhaya mina ngaziwa nayingane incane ngwala ekhaya nincane ngoba uShembe usifundisile inkolo mhla uShembe ethunywe ezulwini wathi uJehova kena Shembe hamba uye eNatali uyongiqambela ibandla elingcwele ungayisholo ukuthi hamba uyongiqanda ekhona amabandla jikelele emhlabeni kodwa wathi cha ngifuna elami elingcwele ozolifundisa ukuthi lingayidli ingulube lingalidli igalikuni lingaqokelani nomunye umuntu mawugqoka ihembe lomfowenu ongaganiwe uthi uzoganwa wena ngoba phela unesicwacwa uyaliwa uyabona manje wena uzoganwa kanjani umthetho wala eParliament uthi uma igqoka into yomunye umuntu ngoba umazi ukuthi uneshwa kangakanani hayi ingane yakwethu usukela upheleke ndle lwempolo umuntu avumelekile la ekhaya uhlale ngenayo inkosikazi ngoba nemphongolo eyayibekwe indoda esibayeni ingekho eyomfazi yaya kommangala kushela 1988 into yayizolo yathi baba lo ungibeke esibayeni kodwa akangiletheli umuntu wesifazane ozongisiza ngempela ke mongaganiwe wayisilima nomuhamba ngathi kuleli sonto ungalijwayeli ibhlukwe likaDangara ngoba ibhlukwe leyiboshwa ligqokwa yiboshwa zaseGerman elikakhakhe ligqokwa yiboshwa zala khona amasonto kaqanjwa okleva ababeboshiwe for 15 years kwase kuthiwa ke mabephuma so inform isonto leli sonto lizogqoka ukhakhi nendwangu ehlaza le yamayemba sejele ngoba liqanjwe umuntu oboshiwe mawuthi uyababheka bonke abantu bakhona bagunde bonke bakundisa ukuthi phela uyise wavele ejele mawuboshiwe ukuqala nje enzekayo kuwena wakufaka isikele wavele igama lakhona sesinyameni lapha yakwamaphumulo ukuzibona uShembe uthi omunye umuntu wavuka ekseni wayesebiza abantu bakhona wathi sondelana wathi umthetho wakule ndawo kani kosiwa abantu wathi cha baba kosiwa abantu wathi hawo nizwa ngamakhala asemhlabeni wathi niyabona lo muzi ongaphesheya ekhomba umzo kangubani wathi nizobona ezokwenzeka ngeweekend kanti usho nje kuzoba nomshado baxabana abantu begcwele indlu kaRound kwaphuma insizwe ezimbili zayivala indlu zayishisa uyizwe uShembe qala inyama abantu eshileyo bengakashi kwasha umfazi kwasha indoda kwasha ngishingane ayikho intembi njengoba isilimo uyabona la emkhumbani kwake kwabulawa amaphoyisa khona iphoyisa elalikhumbuza izipawu zabantu kwakuthiwa udludla libhizi nje bengalizondeli kona abantu kwathi ngelinye ilanga lwabalunye usuku bavele bawahlanganisela bawabulala
wathula uhulumeni wathi ukuze ngithole laba abantu ababulala amaphoyisa ngizokwenza njani. Wayesegcoba usayitsheni umthembu. Uyayibona inkomo uma uzoyibophela uyibophela ngesitilobho isikhumba senye inkomo. Usika isikhumba senkomo eyafa yamantiswa ubeke usuwakha isitilobho ozosifaka la ijokeni ukuze ithambele umthetho. Naba belungu bavele bagcoba usayitsheni iphoyisa umthembu balinika ijazi elimnyama base bethi ke gqoka naye ingube egqokwa abameli wena ube se ungena kuleyandle yesonto ushumayela emva kwaloko abantu bavumisa izono. Bagcwala phakathi kabantu wahlabelela umthembu wathi nangu uJesu. Uyabona umuntu mesiduphuka uvuma noma emhlabutsheleliswa noma yini. Nangu uJesu manje izakubuya ngena abafazi namadoda. Lwabalunga usuku wathi umthembu bonke abantu abavuma izono nokwaphinga avuma nokwabulala avuma nokwathakatha nje umuntu akavuma. Bavuma abantu cha nami ngizovuma ukuthi sabulala amaphoyisa wathi buyelani kancane uJesu sekuthethelele. Wasuka namakhosikazi la angahlakaniphile awucha nami ngizovuma ukuthi indoda yami yabulala amaphoyisa iphi icashile ndihamba uyilanda uyitshela ukuthi uJesu seyithethelele. Babuya bonke abantu bathi masebegcwele kwalandwa umeleko kwathiwa ungene ngakulomnyango umfundisi kwathiwa bonke sebethethelela bangene la kanti khona ivini emaphoyisa baboshwa bonke ukungahlakaniphi. Kunjengalento eyenzakalayo makuyiphasika. Mina ngokwazi kwami incwadi yabaLevi ithi iphasika lingoJanuary 14 enhlangakazi lidliwe ebusuku ngoJanuary 14 enhlangakazi. Manje bona ngoba kwafa imfene kwaZulu kwayokhala indawo emampondweni makuyiphasika walama bhasa eGoli awasegoli ezala awase Cape Town ezala amanye asukela aye Cape Town. Uvela ungabusazi ukuthi kanti okuyikona kona kuphi. Thina siyenhlakazi kuphela makuJanuary. Amen. Noqhamuka eZimbabwe kwelika Mugabe noqhamuka kuliphi ilizwe uya enhlangakazi makuJanuary eyodla iphasika. Nabo befundiswa bafike babamukelisa abantu iphasika. Yathi inkosi yasePhakameni abelungu mabe bayishumi bekhetha inkosi la ePhakameni nobakhela ithempeli labo bodwa ngoba kuyogaxana amazinyo isingeni. Manike nabadedela baze baba u20 bazonifundisa amasika. La ekhaya umthetho wakhona endlini yezitsha akangena umlungu akavumelekile ngoba unenyama eyishawa. Nyangizwa makhona akavumelekile ngoba lapho kusuke sisikhuluma ezethunga. Hayi noma kanjani noma ikuphi kodwa ngibekizwe lodwa ukuthi kule nkolo yonke into yakhona ihleliwe. Nokuhlabelela nje kwakhona kune-agenda. I-agenda yakhona ngo9 kuthiwa vuka nathi sokhanyisa. Ntambama kuthiwa lala nathi. Uyabona? Ngesabatha khona iculo lakhona elithi mini enhle sabatha nguwe. Uyabona? Mini enhle sabatha nguwe namhlanje isabatha. La kwamaphumulo kwakhona inkosi umavutho kaMese
Ngiyaxolisa ukubiza inkosi ngegama kodwa kulungile ngoba ngumfundisi. Kodwa engikushoyo nengizama ukuchaza ukuthi inkosi yathi kubantu icela bangalimi ngeSabatha, bangayibopheli inkabi ngeSabatha. Yanele yasho nje yayisiba isitha kubona inkosi kwathuthela insizwe ezazisesigoli zakwaMsomi nezaseMangidini. Zathi uyaganga umavutho ukuqala akayona inkosi yena uyibambela ubambela umtshimbo. Bavuya inyama ugqokweni hayibo. Bathi nje lento eyisho ngeke azayibone siyehla thina sizolima. Base behlake ngolwesihlanu ebusuku besuka eGoli. Ma befika la asekuseni ngeSabatha babophela uSkeyman. Badlula aManazethe sonke. Yayisibuza inkosi yathi hey webafana niyaphi kanti ngitheni na? Bathi asisonti kwaShembe futhi wena uyona inkosi uyibambela. Babeqinisile ukuthi abasonti kaShembe nami ngiyavuma. Kodwa izwi lakhulunywa inkosi yathi bafana ngiyobuza kuvunda igundawo. Umuntu mayengezwa ke kuyakuthiwe kulungile hamba juba bawuqhutha phambili noma kuthiwe siyobuza kuvunda igundawo. Balima izulu lalinganethu ngizwe kahle. Base bethi ke ngoba sesilimile sayobhava emfuleni. Emakhaya ke mawuyobhava ukhumula ingubo ungena emfuleni ubhava uzibeke ematsheni. Ukuthi yini le abadonsa batholakala enzansi nomfula eGledo sebefe bonke. Incwadi kaExodus 31 verse 15 ithi odumazi Sabatha kafa. Ingoma la ekhaya ka200 ithi lethelezwe likaSimaka sebenzi ngeSabatha ukuthi nginomkhohlanyana namhlanje. Kodwa inyanga yezulu yathi kulomuzi kokugcina sekuyidolobha. Kusho inkosi yasezulwini yathi la ngathi mangibona uhulumeni efike lethe amamiliyoni la ekhaya ngabona ukuthi kuba idolobha ngempela. Nabo befundisa abafundile baya esikoleni abazithi bavele babiza amabhenki agcwala wonke umuzi. Mawufuna imali usuvela uthi uqonde kuyona imoto le iqhume kuzo zonke izinto. uShembe akayikhuluma into ewela phansi. Akayikhuluma uShembe into ewela phansi. Futhi la khona uShembe kuba idolobha ngeminithi. Ngapha ngakithi abafana bakithi kagcineza abaphethe izwe. Tema umuzi wasekhangela uhlukumezeka. Ase ngibatshela ukuthi abanikeza aManazethe enye indawo. Banikeza uGamalini enye indawo. Kwasekugijima abavangeli balekithi bebonisana nalabafana bakithi. Labafana ke bakithi ngitheke mina ngizosondela kuGamalini sibe sesimcela ukuthi ayophendula isoyi. Uyobona ingane kwaneke ngaleyo mini. Nabo ngibatshelile ukuthi leli hlathi lonke lasentimbalala engithi anazi ukuthi nizokwenziwa kanjani. Kufuneka nelinike uShembe ngoba uShembe uhulumeni yena msalofu. Kodwa uhulumeni ongabambi inkunzi kumuntu okungenwa kuyena ngothando. Uhulumeni mayengenayo imali ukubambela ngisho ukuchama
ngoba usuke efuna imali esikashembe isihlalo asizalanisi siphuma nje sihlale phandle sibangwe inombani ngoba yifa lethu sonke emhlabeni. Omunye umuntu ngimbone nje efisa ukuba ushembe ngithi awulesiwula lesi uyimukela kanjani imphefumulo yethu masidlula ezweni njengoba unkumfe nje uyimukela kanjani imphefumulo ngoba ushembe unento engekho kumuntu ukwazi ukumukela imphefumulo yabantu abadlulayo ezweni. Mawufuna ukuba njengayo senkingeni kukhona lento inguqunguqu hlabe yaphenduka nokungebani kugesela indishi nokungebani kuthuka ushembe kodwa ekugcineni mase kufa kufuna ukuya kuyena nobani ezweni mayeseficwe yinhlungu vela athi ngiyisene ekuphakameni. Sathi esinye salukwazayo ngaze ngaguga ngingayitholanga indoda yakashembe. Yonke into nifuna la ekhaya yonke base ngixake ukuthi awusiyinto abandle kodwa ngoba kuthuka ushembe kodwa ekugcineni kufuna ukuza la ekhaya besinomfundisi uMaganda yathi inyanga yezulu ushembe uNkulunkulu yathi wabe kuMaganda engazi ngisho yabona la ekhaya umuntu ubhekwa inhliziyo yakhe akubheka ukuthi ufunde kangakanani. Niyangizwa ungafunda kodwa inhliziyo yakho uma imnyama futhi uma ungakazi uyilandela inkomo noma ungafunda uba isilima nemfundo yakho enkomeni kusecollege ngoba khona ukuphandiswa ngisho iqanda lenje la bakwenza ukuthi uhlakaniphe. Ingakho ngikubeka ngembaba ukuthi uma ungakazi uyilandela inkomo vele ubonakale ngombathi lo ayi yebo wawubona umbombo kathisha kodwa inkinga nje yakhe akazayo enkomeni ingake nje isecollege lapho umuntu wenziwa zonke izinto ngangeze baba umfundisi umthetho ekhala kukhona insizwa yakubuya imgqilaze enkomeni imenza izinto ezibhlungu ngahleke wazi kwabhlungu isisu exoxa nje izinto eyayizenza ikhona khona ngithi khona la ngemvungu wabalaza imkhuba ayigila kumfundisi umthetho sikuxoxwa maslezi ke thina sikhonza ukuthi sidle isigwaqane ngesandla sinabo abafundisi ngesandla sithi sidle kungabi indaba zalutho ngoba sikhulele kuleli sonto siyofela kulo futhi. Fundisa umthetho ngaye ngahlangana naye eThekwini emisiwe ngathi ya ngizokuthola wena udayisa isonto ngo3 million kumi kanjani wakhala inyembezi umfundisi wathi chiliza ngafunga mina ukuthi ngiyofela kuthingo lwenkosazane namanje ngisho njalo wathi namanje blamane namanje livele likhali ngoba indaba babona into enkulu la ephakathi amukho umuntu obona ushembe ongafuni ukufela nabangekho ababuye beze kuNkulunkulu ngoba munye uye lesiphambi kwakhe akekho umuntu malahamba izulu liqede angaze ngiyibone into enhle kanje mina ezweni. Inkosi yasephakameni mawungayazi ungaze ucanga ukuthi mhlambe kukhulunywa ngumuntu olengisa imnqwambi yezangoma kanti kukhulunywa ngumuntu omuhle ngisho unyawo olwakho unyawo ungaphakela kulona udle ngendlela amhle ngayo ushembe nangendlela inono ngayo. Ma umuntu eyinuke ngwala ekhaya ngivele ngixake ukuthi hawu lo wagqoka umnazetho cream white kwenze njani. Mina ngazi ukuthi umnazetho mawusugugila ushisa uyaqhitshwa egcekeni noma ensimini noma esibayeni ngoba usuke wenzela ukuthi umnazetho bumile
inkosi yakwamkhwanazi umtubatuba yathi akushisa umnazathi yabona isimanga intuthi super direct yangenwa amakhazi emini ingubo emhlophe ayishiswa iyaqhitshwa esibayeni noma ensimini noma egcekeni ngoba usuke wenzela ukuthi umnazathi abangapheli kwakho wabuza omunye uba wathi inansuku ehlaza inyuka ngane enhlangakazi ngithi mina inyuka inansuku ehlaza enhlangakazi umkakho mayifaka inansuku ehlaza uyaye emathempeleni nje aboleka inansuku emhlophe komunye ayembathe ngoba inansuku ehlaza yuthando lomyeni wakho niyangizwa manazana yuthando lomyeni wakho nami nje ngisafuna ukushaya inansuku ehlaza into engiyithandayo mina sihlukene izinto khona into ewuthando lukaNkulunkulu kukhona ewuthando lwakho khona imikhuba khona amasiko kunjengokupolomba nje ukudla inhlabathi ngamakhala umkhuba kulona usiko umbona umuntu esekhala inyembezi uyapolomba udla inhlabathi ngamakhala hayi umkhuba la emakhaleni kuwe kwadalela ukuthi uyophefumula kuphela hayi ukuthi ufake inhlabathi emnyama izokugulisa lento la ekhaya akudliwa yonke into embi kudliwa izinto ezimnandi kuphela makuyisabatha sidla ama-salads sidla ikabishi eli-right sidla amadumbe sidla indlubu kanjalo amatabunga adliwa ntambama ngesabatha ngoba mayinqumile ngeke kulunge uyabona nje izolo bekolwesingaka bekolwesihlanu ngesilungu kuthiwa u-frying day ulwesihlanu Exodus 16:23 sengizoyeka kodwa ngikhuluma ngo-frying day ukuthi abelungu bayibona lento ukuthi siyafrya into esoyidla kusasa basebethi-ke u-frying day funda ukuze uyizwe indaba ka-frying day wathi kuzo lokhu kuyikho akushiloyo uJehova ukuthi usuku lokuphumula ngomso bakhuluma ngolosihlanu mabethi ngomso bathi kusasa basho namhlanje isabatha elingcwele uJehova yosani lokwenza konke akho-ke ngithe siyafrya yosani lokhu enizokosa nipheke lokho eniyakupheka nipheke futhi lokhu enizokupheka nibeke konke okuseleyo ulondolozwe kuze kuse babeka kwaze kwasa njengokusho kaMosi akwanuka akwabanampetu uMosi wayesethi yidlani lokhu namhlanje ngoba namhlanje lisenethi nje kwaphela bakhuluma ngo-frying day balungiselela isabatha uyabona babeka zonke nawo nje umfundisi uMathonsi i-open coupe silahla amatende uyabona akadli noma yini acacile buka befundisi bakithi ngapho ukuthi banjani yabona abadli noma yini engasile ngoba bafundiswa uGamaliyeli bafundiswa futhi uMelkizedeki ushembu namagama amaningi elinye igama lakho uGuqabatele elinye uMelkizedeki inkosi yaseSalem elinye umenzi wethu kuningi nje ayikho ngoba wehla nake ezulwini ushembu unezulu la siyakho mayengafuni ungene yakungena nanxa uthanda
mayithanda futhi ubona sinikela imali bengaka nje suke siyincenge ukuthi asifake ezulwini ngoba unezulu shem mayithi mana la ngeke udlule mayithi manje nse uma nse ngelinye ilanga inyanga yezulu kuyasuka la yehla nathi sayiphakameni kuyisabatha ekseni bayazi abafundisi yafika yayokwenza inkonzo kusekhona umvangelo udlala yayigqoka umjivo obovu kuyisabatha nje ekseni sathi siphuma kamasho inkonzo la ubabula yakhuluma inkosi yayisithi ngaka lokukhuluma kwasezulwini ngithe ngilele ngibone ngisho abafundisi abadala ombazini bedlula la ngimila badlule nje kanje uthi ngathi abafundisi bonke baphelele la namhlanje kusho ukuthi ubaba bathethelela abafundisi kase ngiyibuza ukuthi yonke leminyaka kanti bebengafikile ekhaya nangiphela umnikazi wezintesho eyintweni zonke sothandazela ukuthi sifike ekhaya ngoba mawungafikile ekhaya kubonakala ngombala ngisho emzini wakhe izinto zonke ziba amapelupelu ngoba yini awufikile ekhaya okusemqoka eyintweni zonke ukufika ekhaya kodwa futhi ngeke ufike ekhaya mawungezi kushela akususa inkungu yobumnyama akugeze ngehisophu hayi ngensipho bengiluleka abantu lapha beyobhabhadiswa ngithi mina niyabona njo vumani izona mawuze la ekhaya uzobhabhadiswa uphathe ithawula nensipho kodwa usuku uzovuma izono nokuthi ushembe uyinkosi base bengenaka abantu ngabatshela zonke izinto ukuthi mawakwaqonwa indiya kunje mawakwaqoma umlungu kunje mawakwa wanjani ngababekela ngamanani azo zonke izinto ngoba nakuJohane wabavumisa izono avela ngoba qhumbuza emanzini ushembe ngishabelungu nohulumeni wamsaba lokhu kwenzeka mhla ehlehlisa ulwandle ibhikawozi lelaka Bomani lalise ku Smith Street alivelanga laba la ku Sydney Road njela wena ukufika izolo eThekwini ukuthi ibhekari leya kwa BB yayi ku Smith enqamula khona bethabelungu ushesha shembe ulwandle lesikumbuqela ngizwe zihlatshelelwa manje kuthiwa kumnandi eThekwini kumnandi ngoba uyena walimisa manje ke wayesethi ke bantu bami ukwazi ukubona umuntu ebhikawozi ka BB ebanjwe ibhande lomshini Tiphuthumani intshela belungu lapha kade ebhikawozi khona umuntu obanjwe ibhande lomshini sekusele kangakafa mabethi abelungu babheka umuntu sekuyingodani bawucisha umshini uyibone lento esemgaqweni yenzeka ngaphakathi ngathi umuntu onjani lo sihlulo ukukholwa nje kodwa yona indlela sikuyona yinhle kakhulu imoto empantshi esemgaqweni ngoba ziyafika ezinye ziyisiza nami kade ngibuka nje lapha emotweni ethi anginawo ujeke kodwa ngoba ngihamba emgaqweni malikela phansi isonto ngizovela ngithi nje bazobona leli xhegu linenkinga bese bekhipha ujeka abafana sifaka isipele kodwa uma imoto impantshi nje kanti sehlathini ubani ozwe lapha ibiyokwenzani obvious ibiyobulala abantu ayihlale lapho kuze kufike iBlack Down nayi iBlack Down yasezulwini ushembe uyena kozidonsa zonke esihogweni nothi asibuye zize ekhaya inkosi yasezulwini ushembe umuntu onenhliziyo ebunene ongenandaba ukuthi emhlabeni kwehleni kodwa uvela khulume ngezwe lilodwa lokuthula
ayithina siyazondana siyazondana kakhulu thina ngendlela esidayisana ngayo umuntu nemayike wakhuluma nobaba ubaba usibani nje kanti abesekhodla ukuthi uShembe ubuka wena uyabheda wena umi kanjani asihlukaneni nje nokutolikana nezinto sonke sikholwe masenze njalo sobe senza into enhle kakhulu uyazi ukuthi umfundisi umthetho wakhuluma ngendlakadla ukuthi iyasiletha la uyazi ukuthi sifika la ebuhleni sasizwana kanjani engathi sasixoshwa indlakadla aze ngicabanga incwadi kaMateyu 10:23 ethi mabe nihlupha kulowo muzi nobalekela komunye mabe nihlupha nje kulowo muzi nobalekela komunye manje thina sila sihlezi nenkosi yethu ngokuthula asizifundiseni ukuthula sibe mnandi kuzo zonke izinto masenze njalo siyolenza lelisonto libe nempumelelo ngezikhathi zonke mangonile ngidonze nje kahle ukuthi sibani yashayisa lana la ngizozwa phela ngoba ngisona isidaba yabo ngizozwa ngoba yini kwaxabana abantu ngesonto edlule silapha enzansi bebangumfundisi uMathonsi omunye uthi washa kwacima uthi lo hayi wenza ukuthi nje vele wena uyamzonda umthando wavela wamtshela uCash wathi hayi ngoba vela umthando wathi lo awudaliwe umuntu wala iphakameni lapha enzansi ngaze ngahleka ngilalele lenkulumo kodwa ngimezwini elilodwa ukuthi uShembe bathanda bonke abantu ekho umuntu angamfuni uShembe ungabothi ke wena mawuzonda abantu bese ucanga ukuthi noShembe uzonda abantu azonda umuntu inkosi yaManazaretha phela nje ifuna ukulunga masiza kuyo silungile nokuhlonipha nje asihlukaneni ukuthi phambi kwenkosi makunikelwa umntame nje ephuhle hawu yinda uyabona ihuka likaMahilele ongeke ume phuhle ngoba lalikutshela manje lithi sihlala phansi siphuphu uvela ube umqulathi ngempela phele nje ngeswa hlalise phansi manje mawubheda nje likutshela yonke yake bafundisi abadala bake bazama ukuyibonisa bathi baba njengoba kunikelwa ngifune ukunikelise kanje yathi hambani noqamba amasonto yihlo elika baba leli angizotshelwa yini kufanele ngenze kwaphela ngeswayo nje kwaphela ngovoyizana kwaphela nje ngeswayo isanda kuphuma esikoleni bathi sifuna baba ukugcoba yavele yashe esontweni yathi abefundisi bathi bafuna ukungigcoba ngazi noma bafuna ukungigcoba ngamafutha ezidwaba zomkabo kwaphela ngovoyizana umukho umuntu owayezophinda khulume ngoba wawungeke kuyenza into oyithandayo manje baba ke ngoba nangu ulungile ke sekuyachachazwa ke phezulu kwakhe akufuneki kanjalo masiya kuyena siye ngeorder ngilokho ngikusho ngiyabonga igama lenu ngibuyisela esihlawulweni sasezulwini Siyabonga amazwi amnandi esiwathole kumfundisi wenkosi inkosi zimbusise Sizophetha inkonzo yesabatha lasekuseni ngesihlabelelo samashumi ayisikhombisa 74 sizocela umshumayeli uMadlala ohamba kwasohola ngesihlabelelo inkosi zimbusise inkosi ayibusise ukuphakama kwabangcwele
Asibonge. uNkulunkulu omkhulu wasekhaya Bethu usuku oluhle osiphele lona namhlanje abaningi bengalibonanga sicela baba usenezezele ngezinye. Sibonga baba nezinto ezinhle eziningi osenzela zona nsuku zonke. Sicela ke Nkosi nathi sisenze sijwayele ukwenza izinto ezinhle. Khumbule baba abantwana bakho abasezibhedlela abaphansi kwezinhlungu zezifo ezinhlobonhlobo. Baphile baba sibe mdibi munye nabo lapha ezinkonzweni. Sikhumbulele Nkosi nabantwana bethu abasemajele. Abanye baba bagwetshiwe bengenze lutho. Sicela baba mase bephumile nabo sibe mdibi munye nabo lapha ezinkonzweni. Sifundise baba ukukholwa. Usiphe Nkosi namandla okumnqoba uSathane. Konke lokhu sikucela ngesandla somprofeti uShembe manje kuze kube phakade. Amen. Abakathingana abayenza basenza ngakhona eyinqumo
ezithi siba ngoba kwefishane esakuthe eyisokuyanodaka ongidlula abantu ojeholembu okwanhliziyo eyisihlahla esothathawe esabaphomagumane sabathithibeza nanamhlanje seyisababambile ozulu elidume phezulu komhlangano lizemfakela kithi obalongoma ladushando obasembatheni laduhlakaza obabiyela ladubhabhaza obakashangase isinyangana lamthabatha lamphosa ngaphakathi omuzwengwele inyanga yethulo omkhonto obazwe abasezulwini ubazonhliziyo yosokhanzela lonyakikaze basebewuthusa awuthusela indlu basenza ngakhona beyodingana abasemhlabeni basebewuphika bathi hekusanqoba wokusumdala endudu yakithi ethuswe emzini wenkosi engalezivele ongalezinde zenyanga yethulo azilingananga nabasemhlabeni bathi bazilula baphelela ePietermaritzburg eGuguldhofu ondumazibomvu ezawuzinde ezashawobhilo mhlaba owuthingwe kosazane weyindihane yabagida abasemhlabeni ababazulumazivele uzibathethelele baba andasemvethizulu lomhlaba wedwa owehle mazulwini wazoba umntu ebantwini lwadaladalela ukhozo lwamaphiko olwasentabazwe ingqungu leshamaphiko phezomzwengweni intamintlanakazi tabezukude ziumasithela ukuba yisitheli ngathwala intamintlanakazi sibonga ukuba mkhulu ubhombeni isibela samampondo sibonga umoya ingcwele wamezwezi zomhlaba awushile emhlabeni kubantu umlilo ubaswe yinkosi inyanga yezulu yasethi yahamba thina boshembe oshivaltsheni shekha ezulwini lokuthophephekha ezulwini khethe unkulunkulu nedlozi umbane oduba kwezoba nothule nkosazane uyowehla phezulu ekhanda lakhe uyewenze umlandela okagombeni isimela samampondo welanga lokhanya ilanga lama-afrika wavutha umnezashi khopha edlalenanda babahlale besethawini ngalo empangeni mgilo wezimanga lezimangaliso bakusho bathi umsisi yasenazaretha wazenangincwadi ebhayibheli yathi ngibelengele kwabafele ezulwini ufafela umhlaba nezulu wathi ngibelengele kwabafele ezulwini ubusisiwe nakawedwa sanje sagombeni isimela samampondo wabusisa emkhathini wezulu ubusinasemjulweni kolwandle nomthawuthi wakhe unyawo ubeka phezu komhlaba wathi umhlaba ungibelengele kwabafele ezulwini bababaza abasezweni bathi babaza embhalweni gijimani ngendlela zonke yobiyela abangabezwa libikela abamhlophaleni ngabandlebe bekhanyilanga lithi ufikile olandela izizwe zonke ifikile inkosi Mesiya zimbone ngemisebenzi abavele ezulwini bayisho basukuma asale phansi bawushe ngani ngani othi inkosi yaseNazaretha